Ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha uNyasizulu. Amen. Ungakhoza endabeni zasolunde eMabedlana. Ngihlala lapha eMlazi kwa-Eshe. Ithempeli esabelweni. Amen. Indebenkulio. Sifuna indlela elayo kuya ekhaya sifuna elayo kuya ekhaya kuJehova inkosi yethu umdali Indebenkulio. Ngelinye ilanga lapha kwaMasho kwakuyisikhathi senkosi yesibili ilanga lamalanga. Kunensizwa yakwaMhlongo eyayisebenza i-security lapha eThekwini kwelinye lamabhusha aye ku-West Street. Yasebenza ke lensizwa iyasebenza baze bagcina belungu sebeyenyusa lapha ebhushi sithola isikhundla thizeni. Kanti kuzohamba isikhathi yathi ngelinye ilanga ilapha phakathi ebhusha iseyiqoqa ithebe kade kusala inyama ibuyisele emafrijini abantu sebehambile nabaphathi balo sebehambile. Lamafriji ke aphambili nawafani nalana manje. Belivuleka lingenayo le ndawo engemuva evulekileyo belivalekile ulivula ngaphambili isicabha sakhona futhi kuyilezi ezisindawo zensimbi. Seyisele yodwa lensizwa lapha phakathi iyaqoqa ntambama ilanga lishonile. Yase iseseka isicabha lesefriji gaxa inyama lapha emawukeni. Kanti lento ayibekile izosindwa. Sindwe lesi sicabha lokhu sisondela inakile saze savaleka ngaphakathi. La phakathi akasekho omunye umuntu. Nabanikazi bebhusha sebehambile. Ethike lensizwa yahlala lapha ebhusha ihle lapha efrijini kusukela ngabo-6 ntambama. Kwaze kwashaya 10 phakathi iyaqala lapha emzimbeni wayo. Iyawezwa amakhaza efriji aseyangena enyameni. Ethi lensizwa yahlala lapha phakathi yagoqana akekho umuntu ongayisiza neminyango lenivaliwe kodwa ayikhiyiwe. Wahlala lo mfo uthi kwathi phakathi namabili ebusuku phakathi kuleli friji amakhaza sezwela kuyena emzimbeni. Uthi wayesebona lapha phezulu kwifeni yefriji kungathi kunento ekhanyayo ilambu eqhamuka ngophahla lwendlu phezulu. Uthi yehla lento ilambu yehla yaze yafika yangena lapha efrijini. Uthi ayisihlala phansi athi mayihlala phansi wasephenduka abantu ababili.
uthi makuphenduka laba bantu lendoda akayazi nalesisalukazi esihamba nalendoda akayazi. Uthi kodwa lendoda yayikhanya ebusweni iphofu inempandla. Uthi yafika yambingelela yambiza ngegama likayise. Yathi sawubona sibanibani? Wathi lona yebo. Yathi uyazi yini ukuthi yini ekufake lapha kuleli fridge ukuze uvaleleke kulo? Wathi lona kangazi. Wayesethi ufakwe lesisalukazi. Uyasazi lesisalukazi? Wathi lona cha kangisazi. Wathi ugogo wakho lona ozala uyihlo owahambayo emhlabeni akaza landwe lapha afela khona. Uthi ke uyena okufake lapha efridge ngizomnika ithuba akhulume nawe. Uthi sasesithi lesisalukazi mntanami sathi mina nguMasibanibani wayegana umkhulu wakho. Lokhu ungahamba mntanami emhlabeni akaze ngilande futhi akaze ngenzelwe lutho ekhaya. Bonke abantu niyabenzela izinto imisebenzi. Uthi mina akaze ngenzelwe lutho. Uthi ke umhlongo engani gogo likhona ithuna lakhe ekhaya sikhule sikhonjiswa lona. Uthi lo gogo yebo mntanami ithuna likhona. Abantu ababeyongilanda bangilanda ngamina bathatha inyama umphefumulo wami. Akekho wazi ukuthi waphumela ngoba mina sathi siyotheza namanye amakhosikazi kanti sizogcwalela umfula ngaphesheya sitheza inkuni sabuya sangena umfula ugcwalisa. Uthi ngathi ngiyabambelela umfula wahamba nami kude kuduze ezantsi. Uthi ngesikhathi ke sengihambile emhlabeni inyama yami bayithola kude kodwa la kwaphumela khona umphefumulo wami. Uthi namanje mntanami njoba ngikhuluma nawe mina makunizulu umfula ugcwala ngisashayeke ematsheni. Ethi-ke lensizwa wayesethi uShembe mntanami kuyofanele mawuphuma lapha ekuseni uhambe uze kumina emzini wasekuphakameni uphathe u10 ucele thina boShembe siyokhipha ugogo wakho lapha afela khona ngoba uShembe kuphela owazi umuntu owahamba ngamanzi ukuthi umphefumulo uphelelepi. Akekho umuntu osukazi ngaphandle kaShembe. Ethi-ke le ndoda ngahlala lapha wayesethi lo muntu mntanami ngeke ngukhiphe lapha efrijini kodwa sokushiya lapha ngifuna ukubhala incwadi ngawe abanikazi baleli friji bona bofike bekuvulele ekuseni. Wathi kodwa lamakhaza leli friji ngeke angene kuwe. Uthi wayesevula ibhantshi lakhe eligqokile wakhipha la ephaketheni lakhe imbawula. Uthi wayibeka lapha wayesethi-ke mntanami wathi yotha lo mlilo ke uyoze kusekuseni. Wathi ungisize ngento eyodwa ungabe usuthatha inyama yabelungu bese uyosala lapha kulo mlilo obuyophelelwa umsebenzi. Yayiyosinda kuwe ngoba ulikhoza. Uthi lo mfana Mkhize ngase ngihlala ngotha lo mlilo. Uthi lo mlilo awuphela unayo inkuni kodwa lokhu uvuthile. Uthi bathi befika belungu ekuseni. Uthi base befika wayesephuma bamvulela wayesehamba. Uthi mayefika ekhaya ufika ekhaya lakhe kunonkosikazi. Unkosikazi wakhe uyithwele. Mayefika unkosikazi akekho uhambile uyobeletha ePholi. Uthi mayefika ePholi uMkhize wahamba yofuna unkosikazi wafika ekhulelwa ingane yomfana. Le ngane wathi mayebuya nayo wakhohlwa ukuthi kambe efrijini kwenzakaleni uShembe utheni. Uthi wayesehlala ekhaya wabona yonke into right. Le ngane kwafika isikhathi sokuthi ihambe ayaze yahamba le ngane yaba yishosha. Ngaxolisa Mshumayeli ngicela nje ukuyiqedela. Uthi yathi mayifika le ngane yafika ishosha ayaze yahamba. Uthi wafuna ukuthi engasizwa ubani ukuze le ngane ihambe. Uthi kwaze kwafika udade wabo wathi bhuti yazi nami ngesikhathi ngigula umama wangisa kuShembe emzini wasekuphakameni uShembe owafika wangisiza lokhu ugulene enganginakho ake sithathe le ngane siyise kuShembe mhlambi yosinda. Uthi uMkhize unjalo umhlongo uthi ubani nalo Shembe ongakwazi ukusukumisa ingane yami selibe. Uthi wamncenga udade wabo base behamba baye emzini wasekuphakameni ngenhlanhla bafika kulona ihuka likaMahilela. Uthi wafika uMkhize nomkakhe bathi baba sinengane yomfana sineminyaka emithathu ayikwazi ukuhamba. Uthi ngizocela Shembe ukuthi ungiphilisele le ngane. Uthi uShembe kambe mhlongo sahlanganaphi mina nawe? Akakhuluma indaba yengane. Uthi kambe mina nawe sasibona naphi? Uthi umhlongo baba sahlangana nawe ngisebenza kanjena kuwe street efrijini. Uthi uShembe kambe Mkhize kambe mhlongo kwathi wani kuwe? Wayesethi lona kwafika uhamba nogogo washo kanjena washo kanjena. Wathi pho sewamnikelela ugogo wakho ukuthi simlande ngoba ubona le ngane ingakwazi ukuhamba nje ugogo wakho ohleli kuyona. Wathi ngeke isukume ningakamlandi lo gogo.
ngoba uyena umuntu omnikazi wenhlanhla ekhaya ofika nesibusiso busisa nezingane emayizelwe lapha kini isibusisa inhlanhla kayikho ngoba ugogo wenu wafela ehlana kazalandwe namhlanje ayikho into enake nayenze thintaye nekhaya yayiseyikhipha lensizwa u10 rand yanikela kuShembe icela uShembe ukuthi akhiphe ugogo wayo wayesethi uShembe inkosi ibusise sesizohamba thina boShembe siyomkhipha ugogo wakho lapha afela khona wathi kodwa ungisize uma ngabe sesimkhiphile ekhaya niyobe senimlindela ngembuzi nimgeze esangweni nivala ukufa hamba ngakho bese nimfaka ekhaya bese nimenzela umsebenzi wakhe yonke eyenzela unkosikazi mangabe ehambile emhlabeni uthe ngani baba yayiseyenziwe uthi uShembe kufana nokuthi nanenza idili ngoba wayengekho bangaka benza imisebenzi emakhaya kanti benzela abantu abangekho bangaka abenza imisebenzi kanti benzela abantu abangekho lokhu kufika le ndaba kaMkhize noma wenza ukuthi ngihlobo nikhona kodwa ngelinye ilanga kunamacala abamba abantu sebehambile emhlabeni njoba sizalwe emakhaya njoba sizalwe emakhaya nje kunezinto bengiye ngibuke singamaphophodleyana sikhula mangabe sibuya ngaliyana ehlanzeni noma kade siyibumbela inkomo singabafanyana zobumba uma sibuya siza lapha emakhaya kuthiwa mfana hayi ubumba kaningene ekhaya lubeke lapho ngaphandle silushiye lapho ngaphandle kanjalo ngelinye ilanga imizi eminingi esazalwa kuyona omkhulu bethu babefuya imalasi emakhaya ezinye zalezo malasi kwakuthunyelwa thina abafana kuthiwa ziyobulawa ngoba sezidla amaqanda uMkhize ngelinye ilanga uhleli lapha kaMatshu uhamba ngesitimela wathi uyagibela ngelinye ilanga esitimeleni eDafrodi uye emsebenzini kwasengena abafana babamba abantu inkunzi wathi uyagoloza phela yena uThemba uShembe uNazaretha base besondela kuye bambamba bayithatha into zakhe babamba enye insizwa yathi zama ukulwa base beyiphusha laba abantu lensizwa yathi icapha ivulekile yaphuma lensizwa ithe mayiphuma kunesinye sasedlula sibheke kaMatshu esisuka eThekwini sayishala lensizwa amathumbu zonke into zayo zangaphakathi zabuya zahlala phambi kwaMkhize esitimeleni kunalento yasho uShembe yathi noma usendleleni mkhonza uMkhize wangena esitimeleni wabona abantu bebancane akangashumayela wayetshela ukuthi kushunyelwa ngoba bebaningi wayesehamba eseyekhaya wathi mayifika lapha ehlala khona ehostela wafika wapheka uthe mase kufanele edle sephakile kwase kubuya lento ayibona esitimeleni kade esigibele kufuma umuntu phambi kwakhe wangabe sadla wayeseyalala kanti usenza icala uNkulunkulu uthena mangabelele ebusuku yayisifika ingungu mahlombe uthi yafika yamnyakazisa yamvusa wahlala lapha kulombhede wakhe amahostel ake eqakade nombhede kaSimenda uwazona ngoba azuhlala ehostel wakhiwa nge18 wafuka uMkhize wahlala lapha yayisithi inkosi yamaNazaretha ilanga lamalanga yayisithi Mkhize awudle ngani ngoba isisu nezikelemu kuwe siya complain asithi usibulale ngendlala wathi uMkhize baba ngithe sekufanele ngidle kwabuya into engiyibona esitimeleni uthi baba manje akudleki uvele uthi angibuza uthi uShembe kanti Mkhize unalo uzwelo khona kanti Mkhize nawe awuthi mawubonile kuzwela ubhlungu uyabuzwa wathi uMkhize yebo ngiyabuzwa yayisithi inkosi ilanga mawubuzwa Mkhize ubhlungu obenzeka komunye umuntu khona into engifuna ukukhombisa yena bese ungitshela ukuthi wawuyephi lo nembeza msukwane wenza lento uthi ayisithatha induku yayo lena eyikhenya isikhomba udonga ithema ilikhomba udonga kwase kwehlisha ide limhlophe nwabona ibhayisikophu uthi uyayisidlala la ibhayisikophu yayisithi ingungu mahlombe ubuke kahle Mkhize uthi wayesebuka wabona abafana egcekeni uthi kwakudala mayebuka lamagceke labafana bahubha imalasi iyangena ngapha uthi bayayihubha baze bayibamba uthi basebethatha intambo bayikhunga bayihudula baphuma nawo ngaphandle kwegceke uthi bathi befika endaweni eyiqele wayeseyithatha lona omunye esihlahleni sesinqawe wabhonsa intambo wasedonsa idonsa iyakhala le malasi uthi base bebasa umlilo ngaphansi kwayo ile ngiphila
uthi yathi Mbungu Mahlombe ubuke kahle mfoka Mkhize uthi wayesebuka yadonsa le ndoda uthi lona uyabasa uyavutha umlilo kubuye kuthatha amatshe ibhonywe le malasi uthi yasha le malasi yakhala uthi yaze yathula entanjeni uthi sebeyishaya bayiphihlisa ngamatshe namehlo lana sengaphandle uyazi nawe wakwayibulala uvela khona ngani yazi ulapha nje wena wakwabulala ikati bahlangana nalo liphuma eminyango selidlinqina lakhe ekhaya ngoba udla inkukhu wakufikela nje vele ukuthi inqina lami ngeli elithiwa yikati uthi uShembe bukisisa kahle Mkhize yabuka lentsisi yaMkhize uthi thema ibuka wayesethi uShembe Mkhize ubonani yathi ubaba ngiyibona mina wathi wenzani wathi ngibona ngibasa umlilo ngibona ngiyishale emalasi wathi yene Mkhize namhlanje awunayingane namhlanje awunankosikazi wathi ibanje umphefumulo wale malasi wayishisa abantwana bayo wathini ubaba mkhuluma efika lapha kulelizwe ngabantu abafuya imalasi ayisasiphendule singamaNazaretha noma abanye bethu kuNazaretha kungakagcwali uyiNazaretha lapha eGoli emakhaya uyiphisi shanga engaki imalasi khungwa ngeketa uyena osephondweni nesihluthi inhlansuthi babuwe lapho umntaka mkhulu ophondweni Nazaretha elizingelalo dliwa imalasi sengiyagcina lapha kwamashu ngelinye ilanga kunensizwa eyayihlala nentokazi bayathandana laba bantu mawehla nje kamashu estation ngapha kwasanemjondolo lapho kuthiwa kuselokhuzeni kusesolezwe ingakakhiwa imixhaso ihlala nayo le ntombi lensizwa kumnandi kuyathandanwa iyasebenza maiden office security ngelinye ilanga lo dadewethu wayesecele esokeni lakhe ukuthi ucela ugoduka ahamba ekhaya ayobona abazali bakhe ezweni la kube enkonjeni yamnika imali lensizwa wahamba lo sisi kwaphela isikhathi lo sisi akangafona akasho ukuthi uhambe kanjani nalensizwa ayifoni kwahlalwa iminyaka lo dadewethu ahamba yadle insizwa ukuthi lo sisi waphelela laphi yazi yagcina ithola umuntu ayithi phela lapha emkipitweni akunakwa uhambile mawukuthi ubuyile akulandelwa angazi ukipita kanjani uyiNazaretha suke emkipitweni uhlala nengane yomuntu ungayilobola uphinde uzongena phakathi kwamaNazaretha unesibindi ulapha nje ethempelini uhleli naye ingale ngaphesha ngizophuma nemkipitweni udelela uShembe yathi lensizwa elinye ilanga mayehla esitimeleni ibuye emsebenzini yathi mayithi dundu phezulu njengoba ubona nasi station iqhamuka phansi esitimeleni yenyukela phezulu izokwehlela ngaphandle yathi mayithi ntambama ibona umuntu wesifazana oncike ngepholi umile lo sisi ubheke phansi yayisiya kuyena yafika yambingelela yathi sawubona umuntu wasemzini wathi lona yebo yayisithi ngusibanibani mina yathi awuphakamisa ikhanda wathi mayiphakamisa wayesebona ukuthi hawu ngoba usibanibani nje lona esasithandane naye sibanibani ubekwa yini lapha ngoba phela wahamba uthi ekhaya wathi lo nayi sibanibani angeke sikwazi indaba yethu siyikhulumele eminyango sihambe siyendlini siyoxoxa khona sihamba naye lentokazi lomne wethu bahamba baye endlini yabo uma ifika intombazana endlini yayisifuna ukumncisha ithuba lokuthi ayibuze ukuthi ivelaphi yayisithi qala yathi yabheka endishini nazi izitsha kayiwashiwe namabhodo kuyathutha nawe uyazi ukushiye kanjalo yathi mayithi sekubhuza impukane athi awusibanibani amabhodo nezitsha uyiwashe ngani uzubuye emsebenzini khona abantu abangamanuko okuzalwa ngeke ubenze lutho ngisho amanzi athi egeza ngawe ekuseni washiyile endlini omunye uchamele esigujini ushiye nje phansi ombhede uthi dengese yayisisuka le ntombazane yayisithatha izitsha yayisiwasha yayisimbuza ukuthi uzophekani isibanibani wathi hayi bengizopheka ukuthi wajabula udali wakhe ubuyile uzomphumuza wagibela embhedeni walala yapheka intombazane yaqeda idami imlunguza ukuthi usezumekile yini yambona ukuthi usezumekile yayisiphuma ngomnyanga yangavala umnyanga yamshiyelele mayelele uzumekile waphaphama ngesikhathi sothi kufanele emsebenzini mayethi uyavuka khala ibhunga ezendlini akekho umuntu wesifazane wabheka amabhodo uphekile impela kuhle kodwa uhambile yaphaka lensizwe isikhaftini yavala yahamba emsebenzini
yagibela isitimela ithe mayigibela isitimela yahamba yabuya ntambama yayisithi ake ngiphinde ngigibele lesitimela engisigibele izolo mhlawumbe kuzokwenzeka ngimbone usibanibani yaphinde yagibela leso sitimela mayithi yafika estation nangu udadewethu khona yasiphinde ikhuluma naye waphinda amazwi afanayo bayendlini yafika yapheka wayesezenza umuntu olele kanti ucifile ubheke ngeselodwa ufuna ukuyibamba ukuthi izopheka ihambe namhlanje yapheka ithe mayiqeda itshela ukuthi leli yayisithi shwape wayesevuka ilandela kancane enyonyoba ufuna ukuyibona ukuthi sihlala nobani unesikhwele uNkuzimalanga kodwa futhi akalobola wayesayilandela uma yayilandela yavele yasithela ngekhona ayithi imjondolo ke kuvele kuminyana umuntu nje mayeke wathi ngekhona esamthola yasithela ngekhona intombazane wajika wabuyela endlini wageza ekseni waphaka isikhaftini wahamba ngalelo langa wangabe sagibela kule khoja ajwayele ukugibela wayesefune yamaNazaretha wasifika simile singekabhombela sithi ushemba uNkulunkulu usebuhleni kwakuyisikhathi sothini ngoba inkulu into ibikhulunywa lapha ezimeleni unebhadi umuntu wavala le yanto wayesesiyalela lensizi yabika yathi kwenzeke kanje sase sithi ukhona ushembe ebuhleni yayisivela ijika khona lapha eFingamu yathatha isitimela esibuyele emuva yehla yangena eCrossini yashona ebuhleni yafika kunikelisa lona uthingo lokubathiya yafika yangena kulayini nayo neuniform yayo yakuguqa inkosi bayanikela abantu lo mlisa waye number 3 esezofika enkosini yezwakala inkosi ishange iminwe emibili itafula ithi yathi 1 yathi 2 yathi 3 yathi khona abayophekelwa ziphoki beze befune baphakele kwahlekwa kulayini naye wahleka uyitshela ukuthi ushamba uphendula lo muntu obikayo phambi kwakhe kanti uphendula yena akakafiki kuye wathi maye fika kuyena ebika ethi inkosi kwenzeka lokhu nalokho lathi uthi ngani ngithema nguphendula wahleka wena wathi lengane okhuluma ngayo ayisekho emhlabeni yahamba emakhaya yaginqika nemoto phekwe bridge uthukele uthi thema ifika ezulwini lemndeni yafika yangangena yafike yavinjwa kwathiwa wena angeke ungene lapha ngoba unesibusiso somuntu oganile kodwa ungalotsholwe kwathiwa angeke ungene lapha walotsholwa uthi lona baba wayesithola kanjani isibusiso luthi uthi ngomntanami uma thina boshembe lapha ebuhleni kade kumhlangano uJanuary uJuly uOctober kuganiswa abantu kushada abantu uNkulunkulu ekhipha isibusiso sabantu abaganene bacelela nabantwana uthi nabantu abasuke behleli indawonye njengomfazi nendoda leso sibusiso sehlela kubo uthi ubonakele ngane inesibusiso uthi yagana wena wahlala nengane yomuntu ungayiloboli yazi yahamba emhlabeni uthi ke mntanami hamba uyifune lengane kwakukuphi kubo bese uyoyilobola uyithathe ubomi bakho ngoba akekho umakoto yomthatha ahlale ephile le yangane ingakagani wayishonisa njengoba usufuna nokusiphatha ayifuna nokusiphatha wena emathempelini uyahlupha uyakhushuzela njengengulube ehlathi ufuna ukuba ngushumayeli ongenasigcawu lokhu uthi nosikhenkanani bagcodwa ukuphi ngoba iyahlupha lento yokufuna ukuba umshumayeli ungazube ngisho iprefect esikoleni ufuna ukuphatha umsebenzi ashembe ongaka into engaka ufuna ukuphatha umsebenzi ashembe ongaka awusebenzele ubaba mkhulu zinsizwa lento yokuba umshumayeli ijulile lento yokugcotshwa njengoba ade simuza umshumayeli ecela umshumayeli mina nawe iyodwa into engabe siyayicela uthi uNkulunkulu asivezele lo muntu okuyena wabonana noshembe phesha kwethuna wagcina isenza siba ngamaNazaretha ke sibuze kuye ukuthi yona into yini lena esiyenzayo ayefuna zomkhonzela yona lapha kaShembe ngoba sihlupheka kangaka sinikela yonke iminikelo nje imndeni eyasithumayo lapha kuShembe sesiyikhohliwe sinaka izinto zesonto sinake engafuni thina laba kuyibona abasithuma kuShembe sesibalibele nobani mayengakhumbula ukuthi ngafika kanjani la umuzo ongizalwa kuona kambe wafa kanjani uma ungacabanga igceke lakini ukuthi oyihlo bahamba emhlabeni benjani njengoba wawuzalwe emzini nawe uyakwazi kwakuthi ngelinye ilanga uma ngabe kwababa omdala kwenza umsebenzi ubaba wena nivimba athi ningayi ngoba baze bafo baba bakho bangenelani
namhlanje naqala ngawo ukuthi ningenelane wabuya nakho konke ukufa ngoba wangena emzini okwafa amadoda akhona efungelele. Sizalwa izalukazi thina beyibangamasiko emakhaya. Sizalwa abantu abathi mabehamba emhlabeni basala babangitshela kamama izala lokugaya. Mawungalazo kwakho lokho. Kunemizi engalungelwa lutho namhlanje kwalahleka itshe lokugaya. Kunemizi ongalungi lutho namhlanje kwalahleka ithungo kwauthi makusengwa ngalo kuyosengwa isibani lathathwa lelo thunga namhlanje nakuyeka indawo nje nihlanganiswa isidumbu kini kuphela usiwancamela ukuhlala lapha eGoli January to December bayagoduka abantu bayemakhaya awazi uzoya kanjani kini ngoba lakini igcikise laphendula afana nempethu kuphele konke. Uzalwa abantu abahamba ekhaya bengavalelisile lapha nje esikhawini kwake kwenzeka isimanga insizwa ziyobhukuda olwandle zathi mayibhukuda enye yayisiphoseka emanzini zabuya zayosho lezi kwamlaba uthi usibanibani usephoseka emanzini yathi mayifika enkosini uThingo behamba nomfundisi umjadu enelisiwe lathi uThingo inkosini busise umfundisi bazomthola umntwana uthi umjadu ngathi ngilele ebusuku sekufika ibhombela isitimela samampondini lamhlathi kamayekisa yayisithi mfundisi uyafuna yini ngutshengisa ukuthi laba abantu bakamlaba ade beyobika ingane elahlekile ukuthi ithathwe yini ayithathwanga ulwandle mfundisi wathi ulwandle limthatha umuntu wayesethi woza mfundisi ngiyokukhombisa uthi basebehamba uthi bathi mabefika olwandle yayisithi indlamhlathi mfundisi uzonyathela la inyathela khona ungabheki phansi emanzini uthi baba ngiyawesaba amanzi akaze ngene kuwo wathi uyamethemba yini uShembe wathi lona yebo ngiyamethemba wathi uzonyathela la inyathele khona mfundisi ngeke ushone phansi. Kuthiwa uJesu kuphela wahamba phezulu olwandle kodwa noShembe wahamba kulo enelisiwe. Yathi uzonyathela uthi sasesihamba uthi saze sedlula le ndawo engamabhelunde uthi sathi mase sidlulile yayisithi indlamhlathi mfundisi sewungabuka phansi uthi ngase ngibuka yathi ubonani mntana wathi ngibona amadoda awu4 aphethe induku adondolozela ngazo uthi phambi kwawo lamadoda kunesidumbu esambe sirola uthi lo mfana ke mfundisi ombona wakamlaba njengoba elapha nje olwandle oyisemkhulu labanokhokho bakhe uthi ufeli iqala likayise kade ethi umshumayeli umakoti eKhenani udlule eqaleni labazali bomyeni wakhe uthi ogogo babengaganini lensizwa ifela iqala likayise uthi le ndoda yayisebenza Transnet lapha yanempangeni ingiyasolunda endaweni yaseLokhuzeni enhlungwane ngokuzalwa uthi mayisebenza uloliwe wayeseyakhela indlu ithe mayithola impesheni yathatha umkayo nezingane zayo bazohlala kule ndlu kaloliwa kwahamba isikhathi wathi unkosikazi abafuna indawo ngaphandle bathola indawo ePortland 40 bakha khona uthe emakhaya emanxiweni bayafika abantu abadala bazobheka ingane zabo uthi bayafika uthombile kule ngokhiye base behamba befuna ukuthi zashonaphi ingane zabo bashona apha abantwana babo uthi bathema behamba begudla ulwandle base behlangana nalomfana base bethi bazoyibambela yena behlawule ngayo ngoba uyise wabadelela wahamba emanxiweni engavalelisile. Nina leli nxiwa lakini elidala kwathuthwa kanjani kulo ngoba uyazi nawe noma uphupha nje awuyiphuphi lamanxiwa amashuphupha amadala ngoba akuvaleliswanga ithonga la sala khona. uNkulunkulu abusise nekuzile ngixolise emshumayeli amen. Indebankulio. Bengifuna bezwe laba abakulalela